Impact News yengbiriba pumnamakpu Joyshree Ushamna agenda Manipur taram nokchari ngasi malem pumbada nupi oibisingi numit palan taunari Impact News nazu ngasi gi numit asi palan tauzari numit asiga mari lainana pujarakliba ngasi gi agenda Manipur gi special topic are you generation equality, but the fact is highest decision making body da nupi singi mihut yamdri nupi singi mayokta chathariba crime nongma gi hengalakli Manipur gi oina yengluraga nupi sing issue khuding maki mamangda lephanbiri gender equality 50-50 haibadudi leitri loinana chahi asigi team I am generation equality realizing women's rights asiga Manipur gi oriba nupi singi fibam asiga Kyam thapnabage hariba thimasi achieve tawba ngamgadoribra swaisida kupna khanazanabagi tanjani ngasi lengsin biriba panelist ngasi miyam da shaktak jage ai haki yet ithang thangbada lengsin biribasi RK Pramodini executive member state BJP Mahila Morcha ojabu taram nokchari mayai thangbada lengsin biribasi Dr. Mahmuda Nongyai assistant professor English Kha Manipur College ojabu su taram nokchari aduga aigi hek thangna badal lengshin biribasina Dr. K Lunkim general manager DIC ojabu su taram nokchari oja gender equality sidi akhona strive tori bani adu masi phangnana bahona bada barriers mayam ama leire athing ba mayam leire adu how do we overcome these barriers haibigi matang dang asigi discussion asi khana jagadawri round ahum chathasi oja adu ahan ba round sidi common question amahangzage what are the social and cultural barriers for women empowerment and gender equality ahan bamaktada oja RK Pramodini lakchage happy international women's day miyamda achisi international women's day gi koi yam nuai ba mikup amani numit amani haina aisima han haijege culturally and socially politically, economically, yamna masigi barriers silay. Adu socially yung matamda ahambada koina. Nupi singsi ekoy Manipur gi context ta onthong na maring jel lay thongna lay adu ga hay singba lay su hayba masing adu mag lay adu moy na mag lay raga su ngasi sida ekoy gi samajda ekoy gi nupi si adu mag khara nupa na dominant tawraga lay politically yengoraga su yamna lady amuka su henna aduna ngasai masibu aikoina karmahin lege hairagadi he akoi si karigumba issue ama lakpada leibaki oiba karigumba wathok langthok ama lakpa matamda aikoi nupi si thongna lingjel leiba makai puthoga aing daibang khaidana masi akoi thokdang silawi because aikoina responsibility se koi se responsible citizen amani haibadi aikoi madumadi utle haiba koi se adu ullaga su ngasai gi adu gi thauna yam leina koi gi achow issue kaya da koina masi yam wana koi yauje raga su nupi sing si season na biraga su or voluntarily koina akoi da lakchaba yaroine kana gumba kari gumba mana army na natraga any VIP sing na aikoi nupi da aduga angang da masigi kainosi koi natraga koi gi leibak asi koi kahen ba yaroine ka haiba sai matang se koi nupi si yam chong thok chei aduga koi da tongan da mamin meira na chingba adegi koi gi nupi gi front mayam ma leinari adum moina ma sukan graba nupi singa si leina kan no honana ngasi phau bai koi na political gi arena chi dai koi si changba sungam dau badana ngamdadana lady ba se masi kari na maram oirige haibasi ngasai aikoi da matam amagi chatnaron chatta koi kaino silai rei haidi nupina khara apalipan thokpa yadabagi pot akoi da thambi adegi amu even aikoi kaino da bhawba kai deba karma bhawba koi si yam phajaba ron da de koi si nai aikoi su dum taujei koi gi nupi singna masi leidana ko sai da di yam feminine noiba pochidi noina bi makhaina taw okay ko edum yaje tum tawji gender stereotype leire hong aduga head title lor ka dawa hoina ngasai gi
ngasimaksigi khoina women's day gi tawriba sidi nupa nupi ngasidi malem sida manaba thak amda thambiro adugi treatment ama tawbiro haibani equality haibani koigi each for equal haibani puna maksi manara si haibani ba manaba ngamsungam gani aduda hek haibi ba hena nupi na yaroi ne haiba potse nupi na su hairi nupa na su hairi ya khiro nupi sing che hadana nupi masana su confidence khara watli nupi gi kanglup che koigi nupi community haiba tare ko sina su khara adum wajaba dauna he masi karai da khara hena thokbadadi khoina rally chalo natra karinom thengna ro adadi ai khoi nupi sing je koigi unity leina dum thokchi khochi di hairaga su ngasai gi electoral gi pot lama lang matam dadi ai khoi da sukimati por oi khreba comparatively with other states atopa state ka khoi gi yena ba matam da onthong na khoina por oraga leireba sigi achauba potche masi thugaina ba honarak pada ai khoi nupi sing role yam chauri ba adu di kari tawraga di phani yes ai khoina haibi ai khoi gi kaino da sarkar da koi policy sembiu nupi sing gi damakta then ai khoi su khoi gi nupi kanglup sibu gyam tahan na ba hona bada ai khoi awareness program kaya tawba yai aduga ai khoi no sothari be se side ani ai khoi bu namthabiri be se si kanglup na ni haibana jing baka chi khara khoi gyam tamin na ba chi khara jangi ba ko adu masi tacheng na di khoi na nupi su namthai ni haiba chi khoi gi kaino ni khudam mamatang ai pije ge kaino gi 1995 ki mangoi na ne sorry 1975 ki mangoi na khoi gi bharat ki oina status of women commission and amalairam be ma amalairam basina masina nupi sing sina electoral da participation tawba yana bagi mochi tongan ba organization sing degi mochi lowa matanda nupi sing sina aduma ngai kho khoi nupi sing du ka hena kudong chabadu phangman khitana ona taina ba de chat khini hai basi mod la e adubu later on tung koira ganda di khoi gi puna maksi mindset si change tawra e ong bala e ngasi maksi realization si tap na la ga su ngasi malem apun bagi ai khoi gi khongjang protest tawdana ai khoi de su hak ama piu ai khoi nu bi de su shakti sinabiu ai khoi noi nu pa gum na khoi su shakti paige aduga ai khoi su jak chana noi gi governance dai khoi yaw gi ha be pochi ngasi laure even e be khoi si adu lawa bi su to e masi gi pochi aina yamna khoi masi gi da hekta ngamme ne hayeng ma hangchi ba phangani ne haidraga su ai khoi ngasi lepadi yara roya ba ai khoi si forward oina khoi si masi gi protest tawdana natraga government da policy sembiu natraga even election commission na kari gi na khoi si huji khoi ngarang na hangi khabar da delimitation gi yauri dana ko yauri policy change amani maybe sei sida na pi sing su madu benefit lak ta su yai who knows adugo mo posu lak pa yai adugo lakani haina lak pa ya haina lek thokpadi yati ko ain thamjani gi di ya lakadori na lek thokpa yati ngai ba su yati khoi honna ba khara changi yan tami de ba khara changi ado oza hozik ozana takpi bazi nupi sing je yamna lingjen thongna layerga su political participation or political empowerment yam what li han thambi bani ado hoziki governance ki matang dadi mathangi round am ko han discuss so kisi ado hoziki lai ba social mindset se si change to badar ka tai haina ozana thambi bani ado hozik mindset se kari mindset no which kar athing ba pi ba mindset sing je kari no ha do oza kano da Mahmuda dam klak chage ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯕꯠ ꯋꯤꯃꯦꯟ empowermentꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯅꯣꯔꯝꯁ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯗꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯅꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯍꯧꯅꯕꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯍꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯂꯦꯁꯔ ꯕꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯂꯦꯁꯔ ꯕꯤꯡ ꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯁꯕꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯅꯦꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯗꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ
haiba madu ngamoidabani na nupi si hek yaukhalloidabani hairapa adu isam sam example loina khoina lawra kanda sumaina hai English ta sum hairage se Manipuri da hai se habine do men are for fields and women are for home hai adu nupi sing se imung manung da katang waisalaga leigadobani imung manunggi family chores mayam do tawraga imung manunggi thaba inkhang se katang tawgadabani angang yengsalaga imung manunggi angang si yengsalaga leigadobani mapan da thuaga nupi singsina magi career pursue tawba adugum bada ka hena emphasis pidaba sumba kya su leire aduga culturally amugi ngakanda culturally yenga pai se always anum influence tawba se religion na rights na rituals na akoi se influence sam tawraga adum lei rights and rituals ki mi yeng dagi yenga pa matam da akoi se nupi na mamang tharaga masi maitai gi hindu gi bu araga su muslim gi bu araga su even tribal gi bu araga su lai khoromba ma da nupi na mamang tharaga tawrapa haibasi ngasi maitai da su pujari nupi na oiba haibsi oihan dri nupana dum religious leaders sing nupi kaino da su musalman sing gi harako matam da su akhoi imam oiba haina lai khoromba da mapok sing dri se nupi na oidre akhoi do tribal gi kaino tawrako matam Christianity gi moi sermon piba matam da su adu da su yaw halakri ba akhoi se sumaina culturally nupi je manung da lega dawni mapan thoi dawni adegi nupi sina kai gum mapan da thogla agadi magi physically ma je nupa dagi sole na myam na loe ko aduna thabak chapmana ba thabak ta khusuman se we se khenarakpa khenana piba aduna nupi da su discouragement hai tare ko discourage tawba admai taraga nupi singsi gi khusuman se hanthana piri adu so barrier makhala mane na khale aina sum khanbada aduga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯡꯗꯗꯪ ꯊꯝꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯀꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯀꯥꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯅꯣꯔꯝꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯒꯗꯧꯅꯤ mapan thoi dang ha internalize taw ba hai tare ko internalize tawraga akhoi jina sumaina thokla agadi lekai na kai haina ni andegi akhoi chana bi da masi leite aduna moina mama na masa da zum takpi ra mama na masa da so dum takpi re masa da so internalize taw baduna maram oiraga confidence amu walak pa hai tare ko andegi sam ba example da amu nupi na numidang da thoga thaba ama chatkadause nupi jina numidang da tolpa yam phattana unareba akhoi society da uri sa yam tawba ngamba kainoi na unaba sugumba maram sina career khara lai numidang da tawba akhoi Manipur da watlaga su kaino da mapan lam da akhoi call center kai kama ahing da thabak tarpa lai ko adugumba mafam se akhoi Manipur da haraga night life completely failed oraga lai re ko ado numidang da tawraka da bu so tawrak nupi mana auto thauraga magi adaida tanja doine haraga su amuk society na kari hairakani economic impact lai aduna economically impact lai hai tar akoi sideida adegi nupi singse masagi economically mangonda masagi aninga ma leijadrabani na imung manung da su adegi khunna laikai na so enupa na pusalaga sabani adudi control se family ki control adegi ma leiriba nupi du ki control se yum pandringai dana mama mapa na tawire yum palaga na mai nupa na som control taraga head of the family haraga di nupa ba som khangnaraga le nupi si je decision making da yahan ba matam da akoi nupi je haina ba lai frailty dynamics women hai wakhal confuse oi bani changda bani moi do wakhal phajana tana decision ama loba ngamda bani hai bagi wakhal se hege kubi ba isam sam hai kan da nupi je yam hanthaba socially second class citizen subordinate oiba citizen oiba degi haiba matam su weaker sex na ming thol ma pibiraga yam sonjabani aduna moi de thabak tawraga su we janta ga dauni haibagi kaino lerak pa de sonjabani na moi se samaj se thengna bangam moi haibagi wakhalon se pubiraga kana go manu pa mana protection pi ga dabani haibagi wakhalon se leibi ba si mayam ja society da khoi gi sugumba mi yeng
sa amarom da haraga de prejudice ama lei ri janupi se intelligence ta yenga so intelligently moi kaino to bani hantha bani physically weak oire haibagi wakhalon ama lei besa sina nupi da hek athingba various amoina lei duga ngasai haibadu maina rituals lei ba khoi culturally nupi je sumaina tawroi da bani religious field da mamang tharoi da bani even social da so akhoi hek yang pa matam da function ama tawre haiba matam da akhoi da kari gumba organizing committee se da nupi ma hapsal ha ngamoi da nupi ni ma di athing ma myam la kani chatpa thopa myam se nupi na koi chat laga ngalai ba haiba se phajade na athing bala kani nupi na ngamoi da haina sina bi da ba hai tare ko akhoi thabak sa masa gi agency sa masa da pibi da adegi masa da responsibility si so kitang pi haraga so maning thairap na thambi ba hai tare ko adugumba akhoi gi society gi chatnaron hai tare chatnaron sina hek nupi gi chawkhat pa gi empowerment se dai da athing ba hai tare ko saithing ama pi daga lei ba sina maram oraga ngasi nupi oi ba akhoi sa maning kitang oirap na lai hai tare adu tawri ba khuding mak se dai da yam pessimist oi ba gi din anatsa de do ngam da badi nate nupi asuk yam na thing ba lei ra ba sa sidai da su akhoi adum society da ngasi mafam khara da adum even top position da nupi na pai ba so dum lei ri ko leita badi nate lei do given a chance sama pibi taraga di nupi su madu ngam gani hai ba du nei na haijaning ise nupi da su potential leita ba nate yam lei aduga akhoi writer Virginia Woolf ana ma lai ko mana larik ama irame a room of one's own hai ade room mana larik sidai da discuss to birisa nupi sigi room sina akhoi na min tawri se a ta phungdo ise magi space personal space habani kain mangon da matam pibiraba imungi thabak tawri ba mayam sidagi kitang khaktang leiminari ba mayam duna thabak to puminnaraga nupa nupi khaidana puminnaraga nupi da su matang kitang pibiraba masagi space to pibiraba nupi na hena nupa dagi intelligent oram ba sai productivity so wangam ba so yai ha ba duni hai se productivity in the sense intelligence so egara magi larik pu irak pani khangde na traga ai koi gi education field da tarapa political field da aduga economically adumaina nupi sina so contribution yamna tawbi ba ngamakani ha ba do adugi wakhalon se mana larik si dai da phungdo do chumba su chumme haina khale ase aseng bagi suma do chumba oigani haina khale akhoi je matam leiraktaba imong monong yeng ni da matam phangakta se maru oina masina akhoi da saitheng ama pire nupa macha amana larik pa ba matam da nong mada pung manga taruk pa ba phangbo da nupi macha oina isa nupi macha mo oina thabak ta pung ahum di lei khre adumane ozana takpiri base haidi akhoi gi social mindset ama lebanina nupa se da preference pi banina akhoi na nupi se potential mayam lem targa zu madu opportunity do phajana mapung phan bangam dre aduna oza Pramodini rung sai haigre sigi matang da mindset change tong bai matang da awareness se dakar ta han takpi gre do mathang da doctor ke Lunkim da lakjage sigi matang da kari happy ke ai mamang da haidi ba adina hai myam da isu yaningi adubu aina hainingi bisi kaino hairaga social unit haibisi family na siamani ko family sina social unit siamani na si mayam restriction mayam huzik mayam da hairi bisi basic root ta yinga kana di family da laye ena khale family na nupi si permit already social na su permit tawni na khale maram di अखोगी ट्राइबल कम्युनिटी दसु हुजिक से हानदगी दी हुजिक से women की पोजीशन से यामना improvement ले को अदना अखोगी political history मणिपुर दे यें कान दसु अखोई MP अमा ले रमे को किम गांगते 1998 ता अदुना अखोई अदुना तना अखोगी MLA मी तरेन सु ले रमे हुजिक सु अनि ले अदो यें कान अखोइना restriction याम ले होय चुमे अदुबो अइना गसाय हाइब दुमाइना अखोइगी society हाइबसी family na semak penina individually yim kanda family duna phajana backup tawradi socially su accept tawni na ai opinion ne aduna hoi
women equality si leitabni na khoi ngasi si women's day celebrate tawbne ko aduga handagi theme se I am generation equality ko realizing women's rights adu women equality leitabni na khoi si ngasi gi women's day si celebrate tawbne aduna asigi thakta lakadaba equality thakta lakadaba si decade ya watli ko matam yam changhe ni adubu huziki status tagi hena wangkhatani haina aina thazaba le maramdi ekhoi government policy su ekhoi gi women gi dama reservation khangde ama khangde aduge women gi upliftment gi dama scheme kya khangde asi mayam si pukhala kani nu sai thazai ko adana aina thazab di ekhoi gi family sida fazana ekhoi women se fazana uplift tawbiradi socially so masi uplift tawbini hana thazai do yam nugai panelist ahumbu mathang asidi akoi khanjaning is are women physically and mentally safe in our society nupi oi bising je akoi society da mentally wakhan or physically hakchang safe oi bra oi da bra sigi matang da mo logjege ahan ba makta da mem RK Pramodini lakjege we are not safe in all aspect akoi oide oidri aduga oidanabagi kano su samaja sigi chatnabina kanna factor ama oiraga khoi de lei kadai da no khoina adubu sep oiramba taragadi nauri bi nupi maja ama wari ama da pramala ama da karamna rape case asuk toina thokadorimna sep oidabagi madu ngalaitana angambana khoi gi nupa sing sina madu khoi gi maitana charak chana bagi charak tambai poche khoi tari bani aduna khoi machima sep oide then family amada magi mawo ma natra magi wife ama asisu kadai ba independently ma chi ma movement tawri ge hai base tawdri ngasisu maybe manim gi side gi oi bi ai husband gi side gi oi bi ai natra ga macha nupi gi side gi oi bi ai ma si family gi member ni hai ba khanbi dana ma si mau amani atopani khoi da lakpani ma de khoi gi mi nati hai ba gum ba gi mi ing si yam lei ri ba chum ba chisu aduna si da su ma family da su magi insecure oiri kawadagi society da aikhoina physically haiduma isona semba da aikhoida khena ba lei ba sidi naturally aduma di khoi accept tawre pa ga lupi ga khena ba kayat khena ba aduma aikhoida leire aduga aikhoi gi freedom natraga aikhoi gi magi democracy yamna democratic oiba wahan thok ta yeng ba taragadi aikhoi si shape oide oidabagi maram mayam ama leire tha ongi manungda rape case data gi matungina yankhai dagi henna thokre sigi within 3 months ta thokre si report chi leire adi chahi da di hundreds ta leire mani adi chu mathakta muka thogliba adugumba victim achi koina haidok ta bisu kongai ama leiri koi gi thengna da bisu kongai ama leiri adi thangai chena madu chap chaba trek amada laktana official trek amada laktana khoi gi nupi singna madu kadai phaw ma gi damakta shape oina na ba khona biba natraga khoi gi kaino da low court da kadai phaw ma bu athuba matam da madu gi solution poraki ba ta thengnati even ai khoina somasi gi chatna bida dumaina otpi raba nei bi raba dumba crime mayam si madu gi koino si koina official track ta pora aga su adum chahi kaya sin nam maga leiri ba asima su amu factor a chu bane ba chahi kaya sin nam maga leire adu orga di lo du krai leire ge ha ba akoi da ngasi set ta wi doi ba khoi bu secure ohen bi dori ba lo du na adu gi ain nu na egoi sin nang pi ga da bani ha re ga khoi du nungai na lei gi ha bi si yadri ha ba khoi si yadri ha ba to adu orga di physically da ma thamasi adu ga socially aikoi da ngasi sigi awa basi ai ngasai haijabdo within 3 months tabu angang natraga nupi keno da masi crime chathaba rape case chathaba masi report report laptop sule ram doini mayam namchal laga are ikai bade haidok chada ba sulai are tum leiro ka haire ga dum namta ki sulai aduga masi gumba mayam sina mentally shock si tawraga khoida ngasi di khoi si chuma myam chi punchil laga si khoi si trigger up tawrak pane
ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯂꯣꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯗ as well as ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯪꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯨꯅ ꯆꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ still ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯟꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯐꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯃꯛꯄ ꯇꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯁꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯦꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯗꯨ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯁꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯐꯥꯎ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜꯂꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ it is a must ꯉꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯤ women are not safe ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ safe ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ physically mentally socially safe ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ law ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ special law ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯃꯨꯗꯥꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯁꯤ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ topic asi nupi oibising asi physically mentally safe oidri haiba asini National Crime Record Bureau India gi matung inna every 78 hour dowry death aung pot ka mari leina ba incident dagi sigiba asi every 78 hour one dowry death lei adagi sexual harassment in every 59 minute one sexual harassment lei adagi every 34 minute one rape case adagi every 12 minutes one act of torture adagi almost one in every 3 married women human krabi nupi ahum gi manungda amadi domestic violence asigi chaitheng phangduna leiri hairi do oza mamoda kari habige masi physical violence ki matang se oza na so yam habi khre ko ado masi ekhoi gi report ta su leire hak leite toina rape case thokpa domestic violence sexual harassment makhal makha gi harassment nupi sida physically piba harassment se ekhoi ngak leite ekhoi na pauda kaida thengnari masi asumba su oiraga leire ko aduna ekhoi na uba matamda thengnariba asigi leiriba data asigi matungina ekhoi physically di safe oidre haiba sai samak su yazani ozana su haibi khre sigi mathakta mu mentally ekhoi na safe oidaba se masi masu safe oide haiba simasu ai haijaningi ekhoi na physically ekhoi na endure tawriba khangliba ekhoi na thengnariba sa masina suksoi soidabida ekhoi gi mentally affect tawba haiba se suksoi soidaba kaino ne polama ma oiraga leirabani ngasi ekhoi na psychiatrist amagi mafamda chatlagadi sengna yengluba matamda nupa dagi lapobudi nupi person na hele haitare mental problem se kadai dagi lakpano haiba matamda ngasai habi khibado yum palaba nupi sing se ekhoi madam na habi khiba matamda dismemberment haitare ko imung dai da ekhoi gi mine khanbi da accept tobi da sigi matang se mayam toina ekhoi gi samaj sida uraga leiba kaino ne ma de mauni magi tongana ma haibam gi kaino ma ekhoi sida dum khanaraga le wa ma tang hainaraga so ma se tahan gum saba adu duna ekhoi gi kaino sida wakhalonda afegam tawe haitare nupi gi wakhalonda naitom tahalakpa naitom tahalakpa sina maram moraga depression gi case wang khalakpa andegi physical harassment sina ekhoi na khangmo yam waba potne hari adugi mathak to da mental harassment duna amuk henle haijaninge aina mental harassment sang sagi physical harassment dugi result ne haitare adegi akhoi gi society da akhoi nupi obi sing sa loksan bidaba accept to bidaba adegi akhoi gi mityeng ama tongan ba mityeng ama thambiriba handhabagi mityeng ama thambiriba adegi even nupi amana nupi amabu mawaraga di nang si tawgadong ni habadi ekhoi gi met servant amana tawbagi thabak to adugi expectation leirapa expectation sina mayama pisala abani na
mioi boy banina nupi dusu puthang banga maktaba duna kaidora ke haba matamna mentally aikoi da depression lakhan ba de post trauma disorder kya even rape case laikhiba thokiba nupi singsa always moi se kanada refer to ga kana matung da psychiatrist post rape psychiatrist samada refer to si kai de gi lakpano haba matanang sai gi magi trauma ma thengna rubudo aduna maram moraga mangonda post trauma disorder ma lai aduna depression la suicidal tendency lakpa kya even suicidal tendency se la aga control to hoba su khra di yaure mung manung khra gyan tar gana ta da ba matang dana even suicide case su yam le ekoi se da hariba suicide case masai gi physical harassment duna su maram yam na oi aduga physical harassment gi mathakta imung manung society gi meeting yam tukat chana yeng diba nupi macha ma se rep taw khaba matung se da maran se nupi macha de blame taw mai gi phizit cha da blame taw ni aduga ama admai na se ra chat pa gi ni ma matam cha da na da thok pa gi ni ha nupi do aina blame taw bi ba ai koi kenos na aduna wakhalon da di ai koi psychologically impact le halaga nupi sing sa yam na mentally so awa yam thengna ba hai ta aduna harau ta yam na nungai na punsi ma len ba hai ba si nupi singi oina di khara wana dum thokle hai ngai ozama moda jina takru ba di hozik balance thoi ba nupi da thoi ba se moida yamna to na yengbi bagi ne ba ko do yengbi ri se kana no society se kana no nupi nupa ani bang na nupi se dum hanthana yengbi re hanthana dum yengbi ri asina crime se hinga thamle aduga haiba criminal act makhoi gi mathakta thokriba sa si sina jo moi da nupi sing se da wakhal se amu hena pithahan ba adugumba gi case sing duna maram oraga mentally khoi sa safe to ide ha ba ai jani asi safe ide do mathang doctor ke Lunkim da lakchaning basi hozik husband and wife karigumba moi divorce to gre haraje or husband in the extramarital affair lay haraje natraga tangai fadana nupi je khainer ni hai taraga di according to customary laws kari lebege hojiki nupi sin hena mangjabadu ki badagi ma hamai husband na adum torture tawraga zu adum laiminaba asigumba incidents laibra kamai tawbege sikhra takpina base customary law si ekhoi community da tongan lei ko adubu hojiki divorce natraga extramarital affairs leiba haibise nupi gi side su oibi ai adu ayamba sigumba thokpa kan ji blame si di nupi gi da lei ko nupi gi da fault all the time ko aduga manga do busdi kana sunate nupi ne ba ko maram di kai noiraga mana my family si thado e aduga mai nupa yum da lei aduga ekhoi gi social thinking si kari no ha ekhoi commonly ekhoi gi nupi gi role se secondary role oina khalle ba ko ekhoi gi role se nupa si protection pi ba ekhoi gi chess game gumba oibza ne ba ko king si protect tor le ba nupi gi role se na as a guard ko adumai ai amma si gi thinking sing le ba aduna magi role se mana phajana pangthok pa ngam da bagi sigumba thodok si thokpane haina ayamba percentage nupi da dum blame tawe ba ko adubu ayamba da di adusu oiram bayai oiram da bayai adubu primarily blame pbc nupi da ayamba matam da oi aina khanmala ko aduga karigumba divorce tawraga sakrataraga zu ma society na amko yamna hanthana yengbi doini heba ko mane so divorcee adagi widows singze society da yamna hanthana mogi status yam name lay so we need to uplift them ado mathangda lakchaning ba question asi oza Pramodini oza na zoare women participation in politics is very less women representatives yamna pa hare do hoi India ji yamna chawba country ne women ki population jina nupa da gi di nupis ne hena helibani aduda hozik kari gi damakta why this present government hozik paliba sarkar na hozik women's reservation bill ase hozik pawo ke do damakta pass tawdribano so that nupi gi quota je mogi representatives je hengat 100 base kari gi no si oza da lakche chi gi matang da khoi gi women reservation bill che Sigi bill sidi pass tauba ngamaro yamarai bak thira ga leibani aina hajening bada maram di
masigi mod lobada ngasai in panjai ki ba 1975 ki mangoina na leiba women commission sina mod chakha lobada akoi nupi kanglup na su ya ki tabse nupi de ka hene pisal laga aduna kaino tonga mam chakhani kain to bise adigi mo amaga nei kari hai nei ge da adudi koina minority singi di ka main to ba percentage adigi koi gi atopa koi gi general na taba mayam se masidi moi gi di ka main to ba percentage adudi chayet na rakani kholakani ga in to ba koi gi devi gaura gi prime minister origi matam ka saida yam launa ga heba chi poche adu madam matang swaida hojiki bjp government na mai 2014 ki manifesto da di bill asi pass out gani and hap laga tawtri aju kari kino adi adu manifesto da lana hap ki basi kari kino kaino ni manifesto da hap khraga sune hoi hojik hongapadi yabal lei pass out pasu yabal lei tawudu bunga sai gi magi clarification nama haibadi section wise ko koina general gi na asu natraga masina minority da kayamna natraga masina koi gi backward other OBC da kaya kadauba haibagi mayam sigi magi yenabagi calculation amadi leidori ba haidi amana hen basu yate ama tahalo basu yate bill sigi matungina di 33% je women ki dama reserve tawni and out of that 33% kanogi ST singi dama te su tonga mu reserve laktoi neba aduna adugi calculation mayam se section wise ko adu masida su adigi hoi amta pidra brane hai taraga su pirieba sigi reservation je piri krai de piri local bodies the phangieba local bodies the piri state ka parliament da dilai te khoi gi lok sabha or rajya sabha natraga assembly sida de khoi phangdri heba phangdri adu bill du pass taw lagadi phangbu su yarim neba henna phangdorim neba adu bill du hoi madu 8 ongani hai adu thajadri di khara wat khi gani masi khara naina khini khara yam yetna bani masi gi se akoi gi sangare hoji sida loina haibada koi nangaroi aduga madugi matang da aduna ne koina bill du di marai bak thiraga lehore aduga ngasi ma koi gi lengchen biri ba koi gi honorable kainona najma abdullah koi gi governor na chu mana speaker oidingai da haidame ba mana masi akoi gi reservation si natana di koi gi participation si supya mak yara roi hai basi ma hairam ngara bane ba nupi sing si asai gi aham ba gi kaino gi da mod si khena ba khar pira ga su mindset si change tawrap tana de gi mo ai koi gi even 1975 ta koi gi women's international women's year haidana ai koi gi united nation na 27 general assembly na ka masi recognize to bire dana ko nupi sing si gi khara khanbam thoi hai ba nupi sing si gi moi gi su khara di khoina khanbi bam thoi ai si united nation ta masi aya pa pirak gi ne ba recognize to biri ne ba adei se hi si ka manga si ka ga nupi sing si prithvi gi ba nupi sing gi mi pham ji pham ni ne pham ba sina kano da su pham khare ko koi ge tongan ba Copenhagen the Pangre, the Nairobi, Kenya, kind of the Pangre, Arubisi Beijing the Pami. Beijing the Pambasi the Ning Asagi, Kogi, reservation gi pochi, Pangdri, Pangbada Yada by never see lady. A double local body that he must see a koi Pangnatana lady as in the Picare. Amukam Habi Kari Habi. Here, local bodies the Pangiva, Sharuk to show, my Mainupana, Copolo, in Chiela Gata, in the Deep Purana. Dum stampet oidana sign mata sing oina thagatle tawraga lei mai nupana dum tawbani khopani kaina musum onjin bi ada hangning bu hangdi mai nupa sing duna tawi haibadu su tawbiranu khangdabadi takpiyu cooperation pibiyu coordinate tawbiyu aikhoida pangba yamna matu sholena khalibadu ma puthogadi magi member ki magi situ di lore dana ko that is empower that is adu empower ma tawre iba neba yamna heiram nalam dragadi ma wai tairaga kon phenga lelam basu yari neba adu bu ma on the empowerment du lakpana maram oiraga mai situ ma si phangjaba deidi mami amai pangeni magi team gaya mana guide tawre inni ada mu nupa ma kaina kari hanna mu haibi nate nupi du phamma leibani nupa la tawbani na amusu ma atha halim neba adu ne khoi nupa da opa sabirakanu nupa no yawirakanu adu ga khoi gi akoina khangdre hairagana okay
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯇꯣ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯀꯔꯝꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯗꯣ ꯗꯦꯠ ꯑꯥꯏ ꯀꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯋꯦꯜ ꯑꯩꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯍꯟꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯔꯊꯁꯤ ꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯟꯅꯔꯤꯑꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯣꯂꯣ ꯃꯦꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅꯁꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯗꯗꯤ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ 33% ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯃꯨꯗꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯏꯖ ꯏꯠ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔꯗ ꯇꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯡ ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯏꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 33 ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟꯒꯤ ꯕꯤꯜꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯅ ꯂꯧꯔꯁꯦꯕ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤꯔ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤꯔ ꯃꯗꯨ ꯑꯌꯥꯕꯒꯗꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯔ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯗꯤ ꯑꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯣ ꯍꯣꯞꯂꯦꯁꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯔꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯅꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯅꯤ ꯀꯥꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯥꯗꯁꯨ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ 5-10ꯗꯤ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ 10 ꯁꯨꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 6-7 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯤꯊꯟ ꯂꯩꯒꯗꯧꯒꯦ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯅꯨꯁꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ BJP ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯁꯨ BJP ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ BJPꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯏꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯈꯨꯃꯪ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯥꯃꯨꯗꯥꯗ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯗꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯅꯦꯝꯖꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯅꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯁꯤ ꯂꯧꯍꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯗ ꯁꯤꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯗꯨꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯅꯤ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯄꯣꯁꯇ ꯀꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤ IAS ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯟꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯈꯪꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯈꯪꯕꯅ ꯍꯦꯟꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯞꯁ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯇꯔꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯝꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯆꯪꯁꯟꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯥꯃꯨꯗꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯁꯟꯁꯦ somehow increase ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ 17 ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷꯤꯌꯟꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ 78 which is nearly 14% ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯦꯇꯥꯗ ꯐꯪꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ
participation yam thina women participation yam thina hengale moidi 32.8% as of 2008 masi karam kandano harga the interim constitution of Nepal 2007 asi de kan reservation gi seats reservation je si pass or matung da moi tam tam na maina hengala khibani ado aroi bada Dr. K Lunkim da lakjagi Dr. gi karim bol leibagi Ki women reservation bill se passed already ekoi ki women's ki right se phasana ekoi claim to bi ai aduna women ki equality si hinga kani na thaje maramdi decade oire March 9 2010 da sigi pass out se lok sabha da pass tawdri pending leire aduna sigi decade leiri ba bill si karigino music phau pending leiri se women's equality si government na phasana focus tauge har disi gi bill si pass tau bi redi ekoi gi women participation si very definitely it will increase si masigi round zero islakpada UK gi prime minister Margaret Thatcher na haram badu amtang quote taujagi in politics if you want anything ask anything said ask a man if you want anything done ask a woman thabak oina pangtok ning tar di nupi do oina oi hello aina maina thamki balai ado ngasi gi agenda Manipur ngasi International Women's Day ga mari leina pangtok chaba program asi tension batare ado program asi loi dringai da oza Pramodini na ngasai gi horak society gi mindset sina yamna akoi ji namtha halle so we need to awareness raise to badakar tai ado lengang na tawda basnate lengang no awareness mayam di tawri adu bu nupi na nupi chingthawa haisisu amani hadi nupi na si set pa yade thaban chongba da yawba yade childbirth smain tawgadamni smain tawridamni hai opinions mayam leire so khoi myam je sensible oiraga ko kano oza Lunkim na takpi hibagumna imung dagi hauraga families di societies di family unit na semak pani aduna family de hauraga yamna reasonable oiba kano miyeng tham taraga di nupa nupi da miyeng tham taraga di akhoi do gender equality haibaje sigi generation asimak sida purak pangam gani haibagi thaja baduga loina na lengasi lengbirakli ba panelists hummak pu happy women's day haijege thank you ngasigi di agenda Manipur episode asi matang aswade loislakle Manipur amasung malemgi pau atop mayam gi damakta impact news mieng taduna lebiu thank you